Enyom to eyade a efri nananom tete entrede apenso nyina no na eka Ghana man ya brabo a ye bone dada setena mu nsem no emu be yemfrinsha ba adu no entem ni na high life a ena no yedi mu a wo mkofa abefo nyom to hip hop e de besankan mu ye kwowi ase e dane ye na ebe ye hip life Any day na me wo ho dwumadi no ye de wo ekọ na ya kwhwe enwom a na ye wo ye high life enwom no eni kwan a hip life enwom no so kra no enam a ebe sankan mu asese de agent re ha e wo man se Acquah se high life nyuntuni bi ebo show baby a se ne na wosunku besi apere ne ho a ne nyina na se wokoso wokohwe show na wo mo boni bi se time na me ko school na mo be class 6 mo ho no ye de ko we form 4 until class 6 na me tell am ho ko concert pa but onipa na me je ho pa e yo server school Ashanti Brothers enti me manage concert na me pe concert papa enti me wi am ho ko kra me yebo me asunu nyina che na me ko ya mo asunu se omo ba me ko hwe na mpadun city boys no omo nyina ba na me ko hwe odifo eye jije bia no so waje ne din pa ye ba enwom mu da wo body ane ne wo ya ade wo kire adekropote kra eye high life ne mpo ene din eye nkro mu nwuma ye nyina nim se ahomansi anwuma ye tu ya ye high life keke mo esene Nana Ama any empanying for guitar music playing and those times a friend high life. The high life itself said the DNA channel will be any say when you say hi and his life. And you nankasa bakos in fear safely, yen nananum, titia bakos and mra umukushia, no mudi gavia. They say all work and no play, make jacks a double. Until medi gavia man say a ton woman. Not way the in Chineka crabba, way the Asrewaka crabba, way the Akatuaka crabba, no more bobo. Enijena eba wodwumadi no mu enije no ho mpropo wa no na edito no high life enwom a atena ho achi a brano no na sankan mu ansakra ya be mu a sese de ya benya hip life e de afiri mu ya enene mafo ajabosi your music no start as kwankwanua mema ate niase ewia ebi ansefu bi si ho just guitar be too ne ku free to the boka kra ni aje sefu we de kra afaje sefu ne kakra tete nwom ni bi kra no ene de na kwan be na no mo fa so na omutimi etro no tete nwom eye kontre adowanyem no bi ko krukro fie mi nam krukro me kwanto afie mi nam antoa no krukro no onuane hwan no onuane kwa me abobonua aye bi afono no otofu teche na yiri chiri mere wan de jakọ ya nkodi beba ankwanja kwatru fe di kwatru fe yamu ye go banya ya high life started there was something like keyboard till one Dr. KGC Satan musicians need be started that kind of rhythm near Acquah ya no CK mine no nyom adofo no nyom abobo we pabobo enu mo kekeka ho nyom do mo abobo no emu nsem no pabobo nyom do so wanya mesomponi na ba ye konfo wanya mesomponi na ba ye udini yesu asemi asefa every frega mama yesu asemi asefa semi anase the latest couple of Soft Dazi omo ne bobo site omo rhythm no mo bono say obi ambo e de pa say obi ansua na omo wo ayi bi rhythm bi anu bo your friend e kwawo so na fe yamponsa but that time and penifon kejesin no ne na nampadun no yamwes no ne adofo no ne homo kekeka ho akompin no ne
Kofo bebre mu keka say music sa old timers na de ba be dru baby a e change aba boga high life no masa say kwa no si so no mo ba abroche nyina aprofo nyina pe kwa no if you hold on the bar the dance band and the concert band dance band no more of takra the CK man no CK man kwa concert kakra but na mpedu era senior donko akwasiampo for J that take omo the day concert band ejina F Micah F Kenya omo concert so what concert is omo na ye bo foreign music e fe so ye bo kakra wi ani ye breaki no F Micah and senior donko aba stage na mpedu no senior na beto no nwa e bo be ye one pa e be breaki then they put up a play drama near Uncle Bo White here and Neno. That was how it was done at the time. Anokwa na high life nyome de ye na Ghana food tie nyom power masoma wotie high life nyom no bi na wo hwe high life show bi a na ni gye na ne Ghana fo fa ne kwa if it's our era no na cool ni ba 1979 na nyama enkoyi no musicians be brave because of curfew you can't perform anywhere the brigane ko sherbrochi like Mr. Simons ko London George Darko Lido do no Bob Fisher no kopie Germany te ho no mokote band am record equity before anyom to photo do na no ene ne pe baby do mo kwateye wo mo nkwa na ehia wo mo nti sabre ni mo na do makonya meche wono nso no wo amanone enso wo hyehye anyom a anyom ne bagi ne din ye e wa Ghana memu ha Mudiani Rulia from the Jordacons, the Chasama Bamu. Chasama introduced complex drum into funk high life. Chasama Denekra was more of funk. Never PA from the funk, no Munana, all that Saka Sana and drum, and the BPA, Ebeba, Lumba era. Lumba no so as a sound kakra lumba monede cha reggae chops and now striking them about high life ya ka quantum to bon say that cha Therese turns out everything Therese obi anyone is so lumba added reggae to high life at the same time what say the white man read the new because it was the same Bodostega or to Germany on the recorded Lumba. Lumba nom na die ba ya be do where hip life. It be take you over. Lumba also gave birth to the era and gave birth to people like Ohiniba Kisi nom Nana Tufo used to record on also different style, but later on Okaboga pa Okumasi said Nana Tufo. Obi anyone the Charles had done the MC Nana Tufo. Inti burger high life no there na to form one person with a burger stage say that 924 area no so omoye ya na fe hip life in particular senior na dodo na ehwe ni mu no ene ma nhyeda ankoyie sa amfa ma hip life afi ena na ofifirisi enyom na ankasa so timi ye boring say no ankasa body same to over etwa so abe 10 years afi umpa sound na tibiem ti opese o system ti enyom e ya de e den sachira e ba wiase ti no an sachira ne ho afi bia ni mu sachira ye wo mu a be ya afi apem
ahankrong edio kunong annan ni 1994 hono ena emrantie bi nso dwen ho se ese sacha ne mom kakra enti hip life wine po ene ko fa bai edin hip life na nkasa no ye papa bi a friend Michael Cook ono ena odi sa bodin ne bai father of hip life. The name the Edema said Reggie Eranadine bai because he gave it a brand, but he is not the originator of rapping. Around 95 awu nyina be hia ukrom ha no ena mtoto adwene bom ti adwene be sie na Reggie say oh o hia Michael Cook that time krana ye nia ba konse friend no George Brown no studio ti George Brown studio ena mu nyina to adwene within that section ena so menya line ba ko ti say mitimi katwi ni mitimi de atonyom no ena so ye ne nhwe nti oye na tum na edina omode to apa wani din eno ne hip life because he does hip hop. So if you're using say who use one kasa ku mu kasa dia adan ye ento na hip life. So the hip life and the hip hop thing is only the life na hip life no I blame because all kan ye kuro mu kasa and e didi ni die. Sani adefufuro bia ba eya na efa wo hawo mu no hip life yenso eyade a eno so enya ne hawa efire ne achichire ne penche mu nyina no eno so fa wo hawo mu pan yi studio bi wo Neoplan Kumasi na mene kwame eko studio so ye kwa akoya nyu na efire na rap no ene hip life no eyiniti entina producers na wo no dodo na ankasa de omunyina emnim se high life and then your man work on ha omoye na efe ye de bibi fufuro ko e de ombebo bia yes de bi yes ni ye pe no ye pe ni say my base ni